may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, awanen lakay. Masapul ang matarimaan ti kalapaw ta. Tarimaan ito bakal. Tarimaanong kit di itan Narigat ti agri-prepare no matutudon. Un bakal. Numalpas ti trabaho kiti garden ta. Kasaritak ni Madam Linda. Apay ni Madam Linda. Ay nawaw. Ang kumapay ngay bakal. Ipakadakdag iti kawayan nga ramatin ta Amumot ni Madam Linda ang agab-abang ta ditoy. Wan. Amuna. Nang may mayatlatan ipakadata. Iti kastakit awan maibagana. At damot kit di puntum alakay. Narigat mag, agapot-agap abang ta ditoy, kit basta mga alat-alatan iti kawayan da. Kasaritam tungarod ni Madam Linda tapno ammo na ti plano ta. Sigurado nga umanugot dayjay lakay. Agkape ka pa, Dennis. Ay na, agyaman ak launay, madam. Anya nga minan, ti kunam nga ibagam. Ipakadak ko man iti kawayan iti dagayaw, abangan may, madam. Apay dagiti kawayan. Mangala kami kuma iti iripirmi iti kalapaw may, madam. Ay nawaw, di talaga ayam. Agpakada kami, tanakababain mo't no basta mangala kami latan. Sige, mangala kayo lata. At damot kawayan iti asidag ti kalapaw yo. Mabalinday jay. Agyaman ak launay, madam. Awan anyaman na, Dennis. Paula bakal, imawag ti kapsat ko itay. Asino akapsat mo, lakay? Ni Fidel, tangdanan data kanong agmula bakal. Kaano nga'y? Mangrugi tayo intong bigat. Talong aldaw kanu bakal. Mabalinlat tamot alakay. Awan pay mat maaramid iti garden ta, tawan pay mat na imula. O kilaan nga rukin ka bakal? Ay nawaw, wen alakay. Isupay mat ti ited na atangdan ta. Isupay ang maigatang iti bagas, tapno saan ang mautang amin akasapulan ta. Teksak nga rin di kapsat ka. Ibagak ngay manugot ka. Tapno saan nga agbirok iti sa bali at ang danan na. Wen sayang mat day ta. Agsagana ta nga rin bakit? Tama pantay ti anday itong bigat. Nayunam ti alayom abadom. Tatalong nga aldaw ta ijay. Tarimaan at tulad ta ti kalapaw numalpas taramidom tayo. Okay. Ag-text up to no umayo alain. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, gari? Ay nawaw. Adang ka magayam dita, Viola. Kasangsangpot ko laang. Nangag mo tinagsaritaan mi ti gayam ko? Agsaludsudak ka din no nangag ko. Ay. Unak lagi din no nangag mo. Adda ka di ilimlimod mo? Ne. Awan na. Ano ko matilimod ko ingkangay? Siguradom lang, gari. Ni bakit mo At dala ang kinasarita kiti cellphone ko. Pagpampanunutan da ko ni tidakas. Una, tanudad dumak linuluko mo ti aramid mo. Ayan tibunin ko bakit? Ay nawaw, kitaam di taa. Anya kalakit di matan, gari. Awan mo't nga ron iti nang idiswak iti kalman. Kat no nakitak iti kusina iti kalman. Ay wait. Ijay gayam ti nang idiswak iti kalman. Oh, makitam day ta. Nalipatak lang mat bakit? Sa dino ti papanamaya? Di talang. Sa dino manen adita? Basta ti taa. Ay, tila papanam. Inton kuan addan to manen madamag ko akalukwam. Apa yung gamin aligatibo taday ti panunot mo? Ay, bakit? Kanayon lang, nga ununaan dak. Ununaan ka, tano adda aramidem akalukwan, mairamanak tumanan. An-anom ti kawayan, lakay? Kawayan. Nakitak ti ado akawayan a pinukan mo. An-anom dagi jay? San ko ako ko dayjay bakit? Para kan pare rin ni dayjay. Tinulungak laeng. Ay nawaw, kinasaritak ni Rene, kat si kakanumot tinangibaga apukanin nyo.
Ay, kwa bakit? Di mo ibagang ila kong mandagijayan. Aguli magkalang di ta bakit? Ay nagari aya, mangibabain ka. Di ka dinatagari. Isumot laang ang mairanod ka no mailakok dagi jay. Kawayan mo aya dagijay. At daya imbagak ako kwak dagi jay. Awan mo't. Apay nga rod nga ilakom, kat saan mo mat ako kwa. Pagkwartaan nga ron bakit? Anya? Ni, apay ngay. Pinukanda matan ti kawayan iti asidag ti kalapaw talakay. Sino mat nga ta tinaturad anang pukan? Kat impakadak mo't dagita kawayan kan Madam Linda. Wen nga rod. Manungaal daw laang nga awan ta dito'y kalapaw ta. Kastamot tan ti inaramid da. Kasaritak tuman ni Madam Linda. Kasaritak pay ni Marie Viola. Ang mga no isudakit di tinangpukan. Anunda ko mati kawayan. Kat kaano lang hindi tinarimaan da ti kalapaw da. Saan tay nga amo alakay? Nala, kasaritam tungaraw. Tapno amok ti bagakin Madam Linda. Wen, ibagam asaan tapay anangala iti kawayan. Amangan kit no panunutan na adata tinangpukan kadagita. Sapay adu ti pinukan da. Day tangarod bakit? Ang mga numakita na pa'y asan anatarimaan ti kalapaw ta. Kat ibagana anagulbud ta. Uray saan ta pa'y anangala iti kawayan. Da kayo kadi tinangpukan iti kawayan iti asidag mi Marie Viola? Nilakay ko, Mare Paula. Anya? Ay, jakman ammo kinigari, Mare. Awan mo ti mariper dito'y kalapaw yo. Adda nang ilakwan na, ngamjak amo no asino, Mare. No kasta, inla ko nagayam, Mare. Wan, Mare. Ay nawaw, impakada mi kin Madam Linda day jay, tatarimaanan mi kumamat ti kalapaw mi. Ngam inununa anda kami mat. Nilakay ko ti kasarita yo, Mare. Naglukon day taatao. Ila ko na ti saan namat ako kwa. Ay, day tangarod, Mare. Numat adday baga, isupay kit di tinaturay nga agsao. Paula bakit? Anya tinagsaritaan nyo kan Biola? Nigari ka no tinangpukan kadagiti kawayan lakay. Anya? Ay nawaw? Nangusaran na kanumot iti ando kawayan? Inla ko na kanumot. Ah, anya? Inla ko na kunam bakit? Wan lakay. Saan la ang anadakamat ni Marie Viola kanyak no asino tigimatang. Ay ulay ay. San sapay mo't ang nagpakadakin ni Madam Linda? Lakit di alakay. Saan lakit di apalubusan ni Madam Linda dayjay. Nang runa no ilaklako na. Kasaritak tuman? Makapaasar ti kasta nga rabid na. Imbes nga dati usarin tayo. Awanan, tainla ko na magayamang. Ay nati bagamaya, Dennis. Apay mo't ang pinukan mo ti kawayan iti asidag may paray. Ay nawaw. At dapay mo't nabate. Inton sumarunaw, kat saan kumakas jay taramidaw. Da kami tagab-abang ijay. Kan may isa, impakadak day jay akawayan kan Madam Linda. Sa ita, inununaan nakmatang. Nagsasaw ka. Katkas kalamaw awanan. Nagado akawayan dita. Respeto ko mama at iti padang agab-abang dito ya. No day talaang tigagaram. Pangaasim ta di naktaktaken. Kitaam nga do ti trabaho dito'y garden me. No diyo kasapulan ti kawayan, diyo ilako. Panunutan nyo kasapulan mi mo dagita kawayan. San lang kumati pagkwarta nyo ti panunutan nyo. Asino ka kumaamang ibagay ti kasta kanya, ha? Kaya't mong samot nga agaapa tayo. Umay kula ibaga saan na da kami tinangpukan kadagiti kawayan nyo, madam. Nay, kunaklakit din no madama atartarimaanan nyo ti kalapaw yo. Saan pa'y madam? Ni pari-gari tinangpukan kadagiti kawayan nyo. Ay nawaw, apay ngay. An-anuan na ti kawayan kat kaano laeng mat idi nag-repair da iti kalapaw da. Inla ko na kanaw, madam. Hinla ko na. Na, apay mo takasta. Isutimbagan ni bakit na, ni bakit ko, madam. Ay naglukon. Saan ko lang arudan nga ilaklako tapno at da usaran nyo. Napanakit din inlako. Anya nga iti usaran nyo mat. Un nga rod, madam. Ang dati nabati iti asidag ti kalapaw may. Ngambasit maut. Mala ano sampay laang timang biro. Kasaritak to day agari. Saan amay parbang ti kastangar aramidan na. Ila ko nakidin ti saan namit ako kwa. Saan pa'y anagpakada kanya?
Anya ti bagayo, Madam Linda? No saan nyo paya kasapulan ti kawayan? Saan mo apukanan? Anya? Nadamag ko tinaramid mo. Inlakom ti kawayan asaan mo mat ako kwa. Ay, kwa ngamin, Madam. Saan amay parbeng ti kastangar aramidam gari? Sobra ngamin, Madam. Isungarod asaan ko nga ilaklako. Iti kasta adda mausaryo nga manyater aramidam. Pagkukwarta amat gayaman. Nagipulong man kayam dagi diyang agasawa. Anyati ko nam. Awan, Madam. Saan na maulit? Rumbang laeng, tasaan anasaya at ti kastang aramid. Kaasi dagiti padayo nga agab-abang, no kasta ti aramid yo. Marurudak law na kadagi diyang agasawa. Basol mo Na, saan amaamuan ni Madam Linda no saan ang nagipulong dagi jay? Ay nawaw, si kapay laang tinasakit tinakam na. Kaya't daklaki di aperjen, iso akasta. Nasakit tinakam da, ngamin pinukan mo ti kawayan iti asidag da. Sapay plano damot atarimaanan ti kalapaw da. Anyang iti aramaten da, no pinukan mo matan. Nagado akawayan, dita? Imbes nga adda asidag a pangalaan da, awanen tainla kumot. Ay no, adda talaga ti madaanog ko na eh. Agtanang kaman si Kagari. Ang mga numauman ni Madam Linda kit papanawon na ta. Sa dino nga'y ti papananta, numapasamak day ta, Anya timpol-pulong mo kin Madam Linda si Kadenis? Ay nawaw, impakamok lang kan kwa na. Asan ada kami tinangpukan kadagiti kawayan. Ninayo naman siguro ti istorya man niya. Na di mo man ipasa taramid mo kata kamay. Amok kaya't yung aming abangan ti daga ni Madam Linda nga abangan mi. Iso akasta kayo. Pangaasim nasakit pa lang tinakam ko'y tinaramid yaw. Awan kami lang iti talungal daw. Inranayo kit di na pinukan ti kawayan iti si Dagbay. Amok akasapulan nyo gayam. Apay ngamin nga ilakom ti saan mo matakaw kwa. Di ka di mabayay. Naimpag kumano nagpakada ka kan Madam Linda. Saan mo't nga na basta pinukan mo lat tamay. Kumusta ti kalapaw yo, Paula? Natarimaan ka di matlaang? Saan pa'y, madam? Apay nga'y. Tarimaanin yung matan Ang mga nuadapay ti dagayo ang mabalin mi nga abangan, madam. Apay ka di. Da kami latan ti agadjas. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Wan ata naturay mat ni Gary. Apay, inapa na kayo manan. Wan, madam. Kanayon laangan nga apaan na nila kay ko. Nasakit tinakam na ta impulong mi kada kayo ti aramid na. Diyak kayat tinatangsit nga agab-abang Gary? Apay ka di, Madam. Sikat ti ayan ti parikot. Anyat kayat yung asawan, Madam. Irespeto mo't atipadam nga agab-abang. Agpapada kayo laeng, iso adi mo panunutan anangat nga to kangum isuta. San mat, Madam? Panunutam asaan laeng ada Paula ken Dennis tagrekreklamo. Agraman dagiti kakadwayo nga agab-abang. Ado mat ti reklamo daken ka. Sakpay gayam ti dakes ita. Una, tagamrod ka nga rod. Saan laeng akawayan ti isyo? Agraman danom, bukbukudam kano. Ay, kuha, Madam. No natangkan ti ulom, no saan mo pa'y abaliwan ti kasta nga aramid mo? Talaga papanawon kayon. Diyak kayat ti sakit ti ulo ko nakmanan, Kari. Anya nga ita. Kasano, no papanawon data. Diyak mo bakit? Si kantong mat ngamin, gamrod ka, Gary. Diyak impagarok magreklamo dagi ta tao. Agreklamo da taaglab-labas kamat ngamin. Di sana na maulit. Saan asyak ti kasaritam? Dagiti tattao aginundawayam ti kasaritam. Di mo urayan amapunuan ni Madam Linda. Tamo mat. Awanan ti sabali apapananta. Anyatar aramidom dito'y gardin ko. Garay. Kaya't ko lang dagkid daw iti pamakawan, pare. Anyat ko nam. Agpasensya ak. Tapno saan kaya gumurgura kanya, pare? Ha? Pasensya kayon. No pinukan ko ti kawayan ita si Dagyo. No kayat yo, mabalin mo takis sa inyo ti kawayan ita si Dag ti garden mi. Iti kasta, kat adamot ti mausaryo. Sigurado ka kaday, paray? Wen,
Tapno asidaglaang nubunagam. O sige, kasaritak to ni Madam Linda. Uwan pare, ipakadam latakin ko ana. Tapno am muna. Ay na, ang yaman aklaw na pare. Ay, nawaw! No saan mo ako kwa, saan mo matngarod nga ilako. Agbalin ka kuma apagwadan iti padam a tao, babaan iti nasayaat nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.